megalayapost.news. Ke HNYF Northern Region hagasi palai kelalej sendan banyak kundu yu chancellor ke USTM habari dua kepada halor ke nongrim bandawa ya ke bahak kerpang na ke benta ki samla puli jong ke jela bat khamtam na ke benta kitu ki samla ki bawan na ki longyeng ki baduk besuk hak de ki jingle ya kundu la ilam du president uba head sing lingdo bat general secretary uba Alfred Malai lem bagi dukhat hak ba hak jing kundu ki la ya keren halor shibun ki mat bakte ke skul ba ke badan hari boy district ke ban perkhat kerpang ya ki kun samla nari boy bat kumju ru na ke jela Meghalaya kembali thu de kita ginong ilam katong ke bah khmat bakila dawa kalong ban pha kerpang ya ke jeka puli la kalong balet puli medical ni kiwe ki kos bade ban pha kerpang ya samla puli na kani ke jela bar khamtam kitu ki samla ki bawan ki long yeng baduk bakordu la ya thu ru bakalong ke ek basau komen bu chancellor ke USTM Hawk ula kular ban simkhia halor te ki mat jingdawa ka sing ke bayang ban chakri na ke banta ban kintiu ya ke puli puthi badru ban island ti ya ki samla ki bakwa ban poi syake kerdan basaneng New Trap National Youth Front Northern Region Ajina Mang Jumpai Presiden Central Body Barabas Mani kita Presiden Kembak ini ke Northern Region kita dan ruang yang jangan kemudian jangan disciplinary secretary hadian bangi lawan kendu ya Chancellor jangka USTM Wak Kendaiman ngelalek dan keren kita pada ban Pulih putih beri bagi kena lokal ni po Karipoi district. Berkumjur na benta di nong senong ke Meghalaya. Di halor kan gaji keran jini layo dan bu kimat ki bakarpang ki bakungsan awai di pulih putih kamtam kumsyu on di local representation namta social equity namta pada skill development namta community trust namta pada berkiwe-kiwe. Halor kan gajing lek kenduk jingi abangi la discuss la show meeting beti ilayo bun ki ik ba mei na kaliang jingi la pediang ru halor kan gimat ki bangi la keren mbek te ane bedi bat ke MBBS kota ono na kaliang jong sanjolor la pediang apa ba kuloi ban aji rap kamtam namta ki baduk ki banjar ke stom namta ke bahat juki tadon kesip kerpang namta juki kena lokal kamtam ni kena ribuhai TKI ke basu tenat ke basu kemen kolong ba ni nak yang dah CNF ni kentu kenham ni ki nong susnong yang kadong ribuhai kamtam lagi kena ke baduk wajin syamjin jasam stom ba ada kidon kino badon temu berpulih kam sejarah jadi gini berher kamtam le habedi ka medical kota kumsyu Allah kuliah doktor nanti ke BFAM kungkini ki degree ki syu Allah bakidan ki bentar ki bakapang nanti jadi kamtam le syu Allah ki fresh ki batemai basim admission hakanika university kiyo ki bentar bakapang bah na abedi scholarship nanti pada abedi baka fees nanti pada admission fees dan ki bentar bakapang nanti jadi ini ketugan pam ni ki kena lokal sini lah ada kisah jing ane kikwa ban kuliah di universiti kelak banan dulu ini di HNYF namanta pendek namanta jing lengkap lagi badru namanta kini ki kena ki badon lupa kata universiti ru ki enroll namanta ki admission bula kuliah ru kadangnya ada jing kuliah ada kisah gina jing kelak banan sekemat ban dulu ini ban pendek namanta kini ki jing jadi sistem lagi kumsyona ki balik segala don ki baladu na lajung ki kini pa antara bersama menjara bayu kat yang san ada pun kita kejing sebab launching kemat ada klaim dapat sengoh hangi kumangi la menyerap iki ni kerpat nang kentu ni ajimut iki kena semlah di badan kejing tumbul kuliah kamba dan pernah ya kejing kuliah iki kam sejarah ai degree doktor kin sebab launching kemat kena mengiru naga dia HNF la menyerap ni apa kerpang mal kedon kebahak kerpang namanta jadi kena lokal ni undi tamata scholarship mata kiwi ki jung lengkam ro abeli ka university lade hostel dan dia ka monthly fee dan dia ki tuition fees buat kontak ter nama insyaallah abangi asal nak yang chancellor akan gaji kenduk tinggi la pasnya buat kiri doktor baper naki hospital bahek kelawar nanti ban ayah ki soalnya ki training kita pada ki kelas ki bakerpang kun na Mumbai na Apollo
mat kui ki hospital behe kuna Maharashtra kiwan hati sisin cibenai kiwan nanti ban ai ke training ke jinghikai bakat pang na ban ta ki kena lokal sini ke kuliah kata university te koi ke poin ke basuk tanan kolom ka ada soong no ki badon aga jipule gajinya pateng jiki hante kum soong ala ki don kajing bomla sugar siu ya ka by school kum kita don ga consideration pada soong no kimla hidret pensiu kemun kadon nada kiwan ringkat bat ni nilak ban pendek mengenai penbiang minta kata kam jiki Meghalaya Post.news